بجارامه محمد أزونة أمجارن بنجي مبرزداري وبمنت وبيرتينن محمد أزون وكم حمود زانن منسكارك سرغونية وللسويد قالك سلاماية نویسکارین ما و ادبیات ما دما کومروف بالا خود مخابن دیروکا کردان ده سرگونه دوی یعنی ده ادبیات دو نویسکاریا کردان ده رول کی گله کی گرین لیستیه تایبتی دمن مدرن ده یعنی 200 سالی ورده سرگونه رول کی گرین لیستی لورا قناغن ادبیاتا کردی کو داویا 1800 ده دسبک 1900 ده استانبول و قناغ کمرت کارم ناوکه نویسکار و خبرکارین زمان و ادبیاتا کردی استانبول بون او نسراخا کردستانی بون پشر لقافقاسیا کردین کو چون قافقاسیا یا جی بریلور بون پرایجر سرحده چونیه دری اف سرگون بون لورجی ادبیاتا که افراندن او جی قناغ که ادبیاتا کردی ده بالی دکشینه 1930 و پشتیوه دی سال شامه جلادت علی بدرخانو در دوراوی او جی قناغ که دنه پشتی ویجید پشتی سال 1908 لسوید تایبتی کرد چون تمام اروپا پشتی دربیا لشکری نروجالات رژیمات گوهرتن و باشور تلوی هبون گله کرد 1908 ده بار کردن چون اروپای گله که وان کردن ما لسوید بجیبون ادبیات که افراندن یعنی افرچ قناعی کم بحث کردن یک جوانجی نصر آخا کردستانی دروی آخا کردستانی اوه هاتی افراندن لما اموی دویجن دروی کردستانی حتی قناغا شامی و سوید تایبتی اموک ادبیاتا سرگونی متکارم منافکن و ساتی منافکرم کردین قافقاسیا اوجی قسما مرفتکاری بیجه سرگون جبر که اوجی بر ظلم زورا دولتا عثمانی و ویداوی ترکی چونوی داره ولور بجیبون و ادبیات افراندن کردن استانبول مرا بیجه سرگون نبیجه سرگون باور نکم میازیده مرا گوتنا سرگونی لی بار بکه جبر کو گله که وام بدلی خودشونو بدره اولور بجیبونه تگاه سرگونه ما بحثا گوت بدلی خودشونو ورو بزوره جدایی که گرینگه اتیمولوژیا سرگونه دما کومروف بالا خود ده گوتنا که لاتینی شویرو انگلیزی جرد ورژن اکسایل و گلک زمانه اروپی جرد بیشن اکسیل جوکوکا اکس و لاسیوم فتی که هر جو گفتنه لاتینی یعنی درخستن یا جی درکتنا یا جی تایبتی درخستنا ج آخا مروف درخستنا مروفان ج آخاوان جویتی اف سرگون دکارب دو شکلا بیکوره یک جه کسی سرگونه دولت یا جیس دستلاتار کی بنو بزوری وان درد خی جزا دیدوان جنابه آخر و تی درکبه جینگه ها خوش ولاتی خواهی درکبه و سرگونه یکمه آب دویان بدل خواه بدلداری کسی کج جیواره خو بارد کن دهرن درندنی اف چاب دلداری چه دبش بو کمرف جرد بیجه سرگون یعنی ایرو مرف جفر بار که هر ولات کیدن هر واجار کیدن و نه بسرگون او جب دلی خو مرف دکه لی دما کو در دورا مرف زحمتیه کبه ترسه کبه تهدیده کبه کو شرط مرف لی بجی مره خور حد حس نکه مره بار که هر جی کیدن و انجامک ادبیات جدر کبه و که ادبیات فکری دای مرف جرد بیجه سرگون اف هر دو جوره سرگونه ادبیات کردان افر چار قناع کو بحث کردن برای آسیاد آشامی و حتی قفقاسیاجی سرگونا مجبوریه بنابراین تک تو کسی چونه اروپا بدلی خواهی چونه لی اوجی سرگونه کسی سرگونه گلک فکر گلک تئوری گلک خبات سروان هات نکرن و سر ادبیات آویجی هات نکرن کسی کل سرگونه ادبیات دافرینه او ادبیات آن جر ادبیات سرگونه دیگوتن دوی خالده ادوار ساید خباتن هجا سر خاله کرنه و ادوار ساید بخوادی یکی سرگونه یکی هم زانش فلسطینه و گلک سالان درف مای جانا خود در واسکری لسرف خاله گلکی خبیتیه او دربار سرگونه ده کسین بری هر سرگونه الولاتی خود دربار سرگونه چه فکرن دارن ولاتی نو چه فکرن چه حس کن دک دو بش دبیجه کسین کل ولاتی خود بری کوهره درباره چاندا خو زمان خود و هاد فکره کو زمان و چانداوی و مالوی و هبوناوی قد جدسی و نای درخستن یعنی حیا هبو خودی
خدی وان تشتان به لپشتی که داره سرگونه پیو جیانک دن ولاته کی دن جهانک دن دست بید که لید نره زمان چاند حتی ولات حتی تشتن مادیش دست بداره ادوار سعید کسین ولید کو تبیجن اف هینن مجلس مروف نارن می خودی وبن وقت دوغمای که بنافت که حتی جرد بیجه ارتودکسی یعنی هین برفرهتر افکر که دوغماتیک دبیجه و پرشی کد هرن سرگونه پیو او کسین سرگونه بتایبتیش با کسین روناقبیر کسین نویسکار دبیجه پرشی کد هر ولات سرگونه ایدی مجبور زمان فر و چاندا ور ناس بکه لعبجی هی گله کس هنگ کس نبیجه گله کس هن کسین سرگونه حیا داویا جیان آخو کم آخو جیل ولات اروپا مدیتیه بجواکا نور نابنیک زمان جو خشک فر نابن اواجی کاتگوریه کدنه لامنا بحثا وندکن بحثا کسی نویسکار تایبتی هم دکن کسی کو زمان فر دبن چانده فر دبن ناستکن وی ولاتی دبن خدیه دنرینا ادوار ساید وان هر دنرینا وقت مگوا اولوک دوغماتیک لآ نویسکارین ولاتینو وقت نرینا کنتراپونتال بنافدکه yani nerina duali yaji perali derfetên vî kesî ya jî vî nivîskarî çê dibe ku êdî bi gelek çavan li jiyanê binere li nivîsê li edebiyatê binere li dîrokê binere li cîhanê binere li her tiştî binere ev jî aliyekî kesên ronaqbîr e û pirayî kesên ronaqbîr bi vê awayî dest bi berhemên xwe edebî dikin wekî din me behsa sürgûnê kir sürgûna ku em dizanin sürgûna wek me tarîf kir edebiyata ku ev nivîskar di afirînin jî edebiyata sürgûnê jêr dibêje lê hin kesên ku derdikevin sürgûnê û wek me got ev vê têgeha Edward Said ku wek kontrapuntal yani nerîna piralî dem berheman di afirînin ew berhemê wan ku ne derbarê jiyana wanî welêt çanda wanî welêt û paşeroja wan dibe eveya jî bi navê edebiyata dij sürgûnê tê binavkirin û edebiyata din jî a ku behsa welêt pirayî nivîskarên me yê Kurd li derve nivîsîne jiyana welêt û bîranînê welêt dinivîsîne ev jî edebiyata sürgûnê tê qebûl kirin û di van edebiyatan de jî bi pirayî mijara naverokê nivîskarên ku derbarê welêt dinivîsîne bîranînê xwe jiyana xwe berê bawayekî nostaljîk dinivîsin edebiyata nostaljîk dema mere bi nav dike di romanê de ya jî di berhemê de çi bê êdî di hundirê ve de ku cîhanek tê ava kirin û ew kes leheng karakter ber bi welêt ber bi rabortiya xwe vedikere ew em cêr divên nostaljîk lê li gor pîvanê nostaljiyê dema ku ne nostaljî be jî dîsa em lên derin gelek nivîskarên me mesela ê Swêdê bîranînê xwe serboriyên xwe welêt îşkence heta çîrokê xwe hemû tiştê xwe nivîsîne li vir kategoriyek din heye ku kesên li welatê xwe gelekî zehmetî zulm û zor ji destên desthilakdarên xwe dîtibin û çûbin sürgûnê ne nostaljiya ku me behs kir nostaljiya ku me behs kir nostaljiya romantik jêr tê gotin ya din nostaljiya anti-nostaljî tê binavkirin yani kesên mesela di komkujiya Yahudiya di Almanya reviyane ji Polonya reviyane çûne welatê dir wek Amerîka Kanada li wê derê dijayetiya welatê xwe ya jî desthilatdariya rejîma welatê xwe kirine û berhemê xwe dinivîsîne ve jî wek anti-nostaljîk tê gotin em bûne ser Mehmet Uzun xwedê me çawaye çend gotinê wek heye belê em bûne ser edebiyata me ya Kurdî ya Swêdê bi tevayî ev her du tiştê ku me behs kirin têgeyên ku me behs kirin edebiyata dij sürgûnê û edebiyata anti-nostaljîk yani wek edebiyat mere nikare wek edebiyata dij sürgûnê binavkir ji ber ku bi rastî jî mesela taybetiya ser 1980-2000 romanê duyê demê de ku hatine nivîsîn diwir de bê îstisna temamê wan li ser welêt paşeroja wan bûyerê welêt xewn û xeyalên welêt derbas dibe û serboriye wan in bi pirayî çem hebhenin ne serborîne yani bi awayekî kronolojîk dema romaneyê lê dîsa li welêt derbas dibe anti-nostaljîk xwe hîç tune ye yani anti-nostaljîk wek me got serboriyên xwe nexweş bi wê têgeha ku
تپه ناسکرین تونه لی مثلا تراما گلکی هیه işkence و لێدان و ئەم بێژن زولم و زۆرا دەولەتێ و سەروان و سەر ماڵباتێ و سەر کوردستانی کووردا هاتیەکردن ئەواژی گەلێکی لێگوتن ئەف تێگەها ku wek antî-nostalîk tê binavkirin bi rastî ez bixwe hinekî kêm dibînim ya jî gelekî hişk dibînim heta niha ez wek hevala me jî behs kir ez niha karê doktoraya dikim teza xwe dinivîsim di wir de li ser vê xala ez gelekî fikirîm ez bixwe vê nostaljiya ku zulm û zor û îşkence û ew ez wek nostaljiya travmatîk binav dikim ez bawerim vêya wê derbasî lîteratûrê jî vî xebate xweş serbêkirin bi vê awayî di edebiyata me Swêdê gelekî cî digire Mehmet Uzun bixwe jî romana wî yekem a tu temama serboriyên wî Hefsa Amedê ne ku di 1907 destpêka 1907 de ew roman nivîsiye bêguman yani romanê aliya afrînerî tê de pirin sedî sed lehengê ku tê behskirin ne Mehmet Uzun bixwe ye ji tê pirsîn di hevpevînê xwe de dibêje ew ne ezim lê ez bûme şahidê gelek tiştên wanî di wê girtîgehê de Kurdekî ji rêzê di wan sala de pêrgî çi dihat divê me ew nivîsî yani ew hicreya ku tê de û işkenceya ew gelekî dijwar hatî kirin divê na êm li min jî hatî kirin lê mebesta min ne şexsiyê min e wek yedinê temama berhemên Mehmet Uzun dema ku mirov bala xwe didê berhemên sürgûnê ne lê dîst naverok welatê Kurdin Kurdistanê bi vê pîvana ku me niha behs kir pîvana Edward Said ku jêr divê kontrapuntal ya jî pirnerîn romanek bi vê awayî tune nav berhevmê wî de ez neşaş bu şeş heb roman nivîsiye û wekî di jî Kurdên me heya salên 2000 temama romanê wê dirê tu cûreyên vê romanê tê de tune yani ziman Kurdî be lê naverok Swêd be ya jî welatên din Ewropa ya jî derveyî Kurdistanê be hek derveyî Kurdistanê derbas jî dîst bi Kurdistanê û pirsgirêka Kurdan ve girêdayî ye lê me got naveroka berhemên Mehmet Uzun de romanê wî de ew tune kontrapuntalî tune lê Mehmet Uzun bixwe li gorî jiyana wê derê li gorî çanda wê derê bi rastî jî edebiyat gelekî dişopand û asta wî edebiyatê dema ku mere li hevpevînê wî li nivîsê wî dervê romanê ya jî çîrokê dinare bi rastî jî asta wî ya şexsî a edebî ez bixwe gelekî di ser asta wî û berhemê wî re dibînim îja zû çû mixabin heger ku dewam bikira ev berhemên ev mijarên ku belkî zû di ser dixebitî biqedan da ji Tirkiye xwe xilas bikira bêguman di derbarê jiyana Ewropa de û jiyana Kurdên me niha de û jiyana Ewropa bixwe de wê gelek çi binivîsiya gotina dawî jî ez bibêjim gelek caran dema behsa edebiyata sürgûnê tê kirin behsa edebiyata diasporayê tê kirin gelek jara têgeha diaspora ji dêvla sürgûnê a sürgûnê ji dêvla diasporayê têvkaranî ez bixwe veya şaş dibînim ji ber ku rast e diaspora û sürgûn têkilî am hevdû re heye û hevdû ve girêdayîne jî lê du têgehê cuda ne sürgûn kî kesê ku şexsê xwe ji welatê xwe bar dikin diherin bicî dibin welatê xwe ji bîra nakin derbarê welatê xwe de dinivîsin dixebitin edebiyatê de afirînin û tim bi hesreta welatê xwe ne evena sürgûnên lê zarokê pêwan re ku çê dibin li wir mezin dibin ewana bêrîkirin hesret zehmetî çanda Kurdî welatê xwe ewana dêw bav çi qas dabûan ew qasî dizanin lê em veya jî hevalên ji Swêdê hatin dinamet pirin kesên ku li wê derê zarokê ku li wê derê çêbûne bi rastî min bixwe lêkolîn kir di navan de yek tenê jî êv Kurdî dinivîsîn êk li wir çêbûne li wir mezin bûne çêbûne li wir mezin bûn ya jî bi zarokî çûne li wir mezin bûne yek tenê jî êv Kurdî dinivîsê tune ne ajvanar mere dibêje diaspora erê Kurdim erê kurdatiyet parêzin erê lazım bi dwarê siyasî de çandî de ritüelên netewî de filan û bêvan de xuya dibin û dikin jî lê zimanê wanî Ewropî serdest e çanda wanî Ewropî serdest e ev ya diasporayê berenika ji wan bê sürgûn loma edebiyata Kurdî ya Ewropa taybetî a Swêdê ku hatiye afrandin kesê sürgûnê afrandî ne diaspora afrandî loma têgeha ku em bêjin edebiyata Kurdî ya diasporayê ji bo edebiyata Swêdê em karbîn gotineke net cî de ye divê meriv divê em qate be û spas ji we re